Sagudahan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Carlos. Dear Cassie. Sakbay man ngayon nag-isalaysay ti pakasarita ak kasinyo nga kayat kung itaklin iti programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemers studio nang runa keng kangatimon dahiti nga magusgusto ak laon nga dingdinggen na programa iti Facebook. Malaksid kadagiti programa ni Manong Nemi. May isa ti programam ti kanayon ko nga subsubaybayan. Tapod no nga ado ti mapidot nga adal ken talaga nga makaited liwliwa. Nang runa no adda parparikot iti biyag. Nang rona no adawaya, avid fan ngamin ni Manong Nemi ni Nanang ko Kasin. Baro kami pala nga kakabsat, bueno, awang pa asawa mi nga kakabsat. Nakahiligan mi muten ti agdengeg kadagiti programa ni Manong Nemi. Nang rona idin taadda ti programa yo iti Facebook. Taday tangarod ti kanayon mi nga mangmangeg kini Nanang. Na, barito akpela idi, mangmangig konti, lagip, ti napalabas. Kastamoten dati kahapon lamang, Mr. KL Nemiris. Aging nga nagsubli ni Manong Nemi iti DCJC ket isumanenti magibasbasa iti surat iti lagip. Ti napalabas. Nakalalagip nga agpaiso kasinyong tinapalabas nang runa idi si bibiyag paylaeng day dinanang. Itilaeng kalabes nga pinanawan na kami ni Nanang kasinyong da kami nga talong agkakabsat. Dagiti apo ko na kastamoten ti pamilyami. Awan pa'y apo ko ni Nanang kanyak, gaputa, nabiit kami pa nga nagasawa kay ni Eileen nga kaayan-ayat ko. Ngay mirugik man, di pakasaritaan, to'y surat ko kasin, idi tamang rugin nga agkabaw ni Nanang. Ket kinid daw ni Manong ko nga ben, nga numabalin kumakat da kami kay ni Eileen, timang kadua ken Nanang, when numang kadin na kinkuana iti family house mi. Kastyuman nga rod nga rugyak ti amin kasinyong. Katapay da kayo Manong. Nabayag mat nga kay ti agiyan diti family housen. Ken amoy mat nga adda jay sentro ti trabaho. Ket makumikumak no agyanak diti family house. Amo mat ti problema ni Nanang ading ko. Mangrugin kagkabaw ket kagura na unay, dagiti apo ko na, nang runa no, naringgurda. Ket, nasisaya at no, agsubli kami, iti balay nga, sigod nga nagyanam may. Ay, kasaritak to nga rod ni Eileen. Manong Ben, diya mo ano, okay keng kwa na. Ay naading ko, awamat nga rod ni Manang Susan, adda nga rin di balasyo taaw. Saan mo ta mabalin nga ti pamilya na ti agyan dito ita? Kasmut kanyak, at damat mabasit nga ubing me. Damat mabasit nga ubing na kung nakuma. Ape anya ti parikot ni Nanang kadigiti ubing, Manong Ben. Diyak manamuking kwa na. Kagura na launay no makaringgor dagiti anak may. Alagad maawatak met kid din ni Nanang, tagkabaw nga ruden. Nang runa iti aldaw no kasta nga dingdingeg iti radyo, kagura na ti makaringgor. Kadi bagbagaan di kiti anak mo amin Manong. Ay apo aya, ubing dagi jay narigat nga bagbagaan ti ubing ta natutulong da. Anawam nga rin ta ubing no agayam da. No nagsangit ta maysa, nagsangit to ta sumarunot ta maysa. Ket agree rin to ni Nanang. Iso nga, agpakpakaasi ak unay king ka, Carlos, ading ko. Yan tangay awam mo't pa anak yo, kini Eileen nga asawa, si kamalaeng ang tiag sakripisyo ading ko.
Da kayo, timang kadin na kininanang, kadwain nyo dito balay, uray tadamat motorsiklom, nga usarem nga mapanagtrabaho. Alang arod manong, kasaritak tong arod ni Aileen. Para kanya, Carlos, awan mat kit diti problema. Tanabita pinag-asawa, kat jak pa'y unay na yasidig tirik na kininanang mo at mangrugrugi ngamin idin ngagkabaw. Kat adamot diti sentro ti trabaho ta. Iso nga sa mo unay nga nakadkadwa ni nanang. Mayat mat kit di tagyan tay jay. Tabarang mayas asidig ko tirik na kinkwana, tas tamat isuna kanyat. Ang samo namnamaan nga niya. Nga mailasin na kapay ni nanang. Anya? Kasi dayjay. Kuna ni Manong, uray ka no dagiti nasisingid nga kabagyan me, no umay da balay, sang kasaludsod na no asin nuda. Ay, talagang agkabawin ni nanang mo? Wen, iso nga ibagbagak king kantap no ammo mon tinamnamaem nga mapasamak no bilang laeng tagyan tadyay. Iso nga anusam ko man ni nanang, no sumro, ti kabaw na, bakit? Alawan lakay. Uwan nga rod manang. Uwan, alawan, ananusam mi, manang. Alakit yan tangay si kamat lang ti namnamain min ading ko. At amom mat adak mo diti abroad ta. Siyempre, kaya't kumot nga may kanitinaran nga masakbayan dagiti anak me, kani manong mo. Iso nga, anusam ton bayam ta kanayo nakto nga. Kanayo to nga, gipatulod iti kwarta nga, busbusin nyo di balay. Nang runa kininanang. Diti agas na. Alawan nga rod, manang. Adda kami nanang. Ay, ibagtaadda ka na din ko. Eksakto di idadating mo. Timawag mo ni manang mo. Kat kasapulan na kaya balay. Ay, sige manong. Sa dino ka titiayan ni nanang. At the jelly code. Igim naman ti radyo nan. Urayan na dati paborito na nga. Programa ti radyo. Di lagip tinapalabas. Wen, malangarot kat ni. Kasta ni bandog ko nga nagbunag kadagiti gamit me. Kadigita gamit mo. Basit lang mo ti gamit me kini Aileen. Ay, nimbagngal daw mo manong. Nimbagngal daw mo mat, ipag. No saan mo nakasapulan ti tulong ko. Munak nga ro din. Makaamukan kini nanang ating ko. Sige manong. Ada kami nanang. Nang, ada kami kini Aileen. Ada kami ti kadennam diti balay. Ay, si kakadiday ta, Carlos. Wenang, damok no dinak malasin. Napi ko mga di ka malasin, salbag ka man. Kahit naggapgapwam. Naggapuag iti sentro na nang. Angim dituyak nga naeden, kadwak ni Aileen nga asawak. Ay, nibag nga bigat yo, nanang. Ay, Aileen. Asido nga Aileen. Ay, ti asawa ni Carlos nanang. Api di umalasin na ni Aileen nanang.
Saan ba't nga iso ti asawam ti kunak? Anya? Nimot nanang. Daya sa baling asawak. Isumod lang ti kakaiso ng asawak. Aw ti mo ng asawak. Iso na ti kakaiso na nga ingkalaysak nanang. Saan ka di nga? Ay, sa baling araw. Baka ni Manong Ben di bagbagam. Aywan ni Ben. Sa dino ti ayan ni Ben. Nagawid da dya, sigod nga pagyanandan nanang. Tapi nagtalaw mo sa mo di dan. Hapay di, kagura yung ano, di kita po ko yaw. Ay na. Saan ko mo ta kagura ida, kagurak laang no makaringgur da. Nagruna no agdingding iti programa ni Manong Neme. Ay, gagangay lang ti ubing tikas dyan, nanang. Unang kagurak. Kasano nga mawawatan da istorya no kasta nga makaringgur da. Kumaman no na ulimig da. Dalat ta gumaagtalnan, maturog da. Iti aldaw saan kit nga umariwawa da. Ay, ala si, babaan nyo nga ro din nanang. Makagsangit kayo sa amutan. Ay, iso na lang nga iso liwliwakon baraw. Kaya't ko lang kumamag nga naulimig ti aglawlaw tunggal agdengig iti nalami isa buses ni Nemi Ruiz. Kasano, kay tati paborito may kaday di tatag mo nga dengdenggan di programa ni Manong Nemi. Awen, uri mo da kami nanang. Naisim kami magagdengig ti programa na. Kanday ti nga radyo ti pakalaglagi paklaunay kaday di tatag yaw. Ten regalo na kanyak ide taam muna nga. Maamuna nga mahilig nga agdengeg ti radyo ng runa iti drama. Kantay programa ni Manong Neme. Bakit na Imbagta mayat pala ta radyo yaw. Manong nga tawon mo daytan. Awang pa asawan Manong Ben ni Manang Susan ni Dea. Nabayag da ito yan. Panagkunak. Talaga nga, sagot ni tatang yu da ito'y kanyak. Katakingga nga si Bibiyag. Si Bibiyag da ito'y nga radyo. Si Bibiyag mo't, da di tatang yu, iti lagip ko baraw. Aya, kastagayam ti kapatig ta radyo kada kayaw. Mala, aguray ka. Awan pa namin ti programa ni Manong Neme. Iso ti padpadaanak. Ang mariknak ti bisin kaon. Ay, aguray kayo nanang tayo nakagluto. Iti pangaldawan tayo. Ala nga rod. Anyat nagan mo itayan. Aileen nanang, Aileen. Naglagipin nyo manibo dita. Nakamin ti kadennam diti balay. Siyak. Nga ni Carlos nga inaudi yo, ken ni Aileen nga asawak, nga manugang yo. Awan, alamang nga raw, amuyo batla ti paborito nga sidaan. Tay dinengdeng, masagpawan ti prito nga ikan. Uri tagi matang tamat itay. Sige. Well, mapanan ni Aileen nanang, yureyo laeng, ta agsasango tayo ton amangan. Ramanan nyo na ti lutok nanang nga dinengdeng. Nasagpawan ti prito nga tilapia dayta. Huwag ngagpaiso nanang. Naimas mo ti luto ni Aileen. Sa atay ko mata magustuhan yun to ti luto ni Aileen nanang ta ison to ti kanayan nga mangluto iti kanin yun. Ay, agyaman Bakit di taawanan dagiti ubing nga papaanawa dito'y balay. Ala. Madamdamamang rugin to. Ay, 12 dandan iti 12-13 baraw. Una nang. Ala, sige. Kartingan nyo ortimangan. Ilabayan kayo nanang. Sino ka itayan? Aileen. Ninanang mat. Bagbagak lang ito tinagan ni asawak. Aileen. Pasensya ka na jak uri makalasinan. Na nakapsot pa iti matakaw. Ang apay mat nga nagasawa ka iti tatuan baraw. Hindi magbagayo nanang.
Saan ka di nga? Di mo kayat. Ti babae nga adda tato na. Ay, na-relax ka lang, nanang. Unay kayo, ay, awan tato ni Aileen. Daya tato na. Kanya nga awan. Makit-kita. Tatuan mo, tibuong nga bagina. Ay, ay, sa anak nga tatuan, nanang. Relax ka lang. Nangisit lang ni. Nangisit lang ni Aileen, nanang. Saan nga tatuan? Taday tamot ti kayat ko, di ba? Amo yumat. Kaya kayat ko, dati kayo manggi, nga babae, nga tinapudaw. Ngaya, ti amok no tataw. Saan? Relax ka lang, nanang, mga kalatang. Saan nga tatuday ta? Ay, pasensyakan, bakit? Nakapsot nga talaga't panagkita ni nanang. Yung pagarup na nga tatu, deta, at dati ang kudil mo. Orek lang na bainan? Anya? Iapay ko ma. Amumot nga nakapsot ti panagkita nanang. Pagarup na tatugayim da ito eh. Kudil ko. Amom, lab na lab ko dito kudil mo. Kasi talaga ti kayat ko. Saan ko unay kayat tinapupudaw? Isungarap nga si Kati, inayat ko. Bakit? Busatan taman matamdama? Ha? Isibruta. Tian niya. Isibruta dyan silid ta. Isigod nga silid da manong Ben kani ipag Helen. Anya nga isibro? Pagturugan? Amum na ta na. Si Kamot. Tabaring no. Makabuutan. Kat saan ka di nga day tamot ti kalkali kaguman ta? Nga, maadaan tamot ka ti bukod ta nga anak. Una, kin may isa, intuno adda anak ta. Baka di natantumot kaya tinanang nga adat yu balay. Baka pagsubyan na ni Manong Ben. Anya? Apay di mo ka di kaya tagbayag dito eh. Kaya't kumat, ang amumat, adayo di trabaho. Agin inarasaas kay samat. Nanang, siyak samat ti pagin inarasaasan niyaw. Ay saan nanang? Alam mga ngalata nanang, dandani mga rugit ti programan manong nemen. Paspasan nyo ti mangan. Alaway. Basta, bakit? Madamdama. Isibruta. Ti silid ta. Api nga nakalukot na tawa. Tapno no, napres ko ti angin. May metpetlaan no. No anya? No, isiburo ta ti silda. Nga, napariir. Sika nga talaga. Kasanungor dumangig na ta ni nanang. Ay na, nakapsot ti panagdingig ni nanang. Isungor nga, awit-awit na lata diti radyo na, no agdingdingig di programa ti kahit nga programa, tapno maya si Digna yung tilapayag na. Kasta anya? Iso nga ure no, agasog ka iti nakapigpig sa bakit. Saan namang nagdinanang, sa dino ka dita ayan na. Ada jarwar, ada di sirok ti mangga. Ije ti magustuhan na nga pagdingdinggan ti radyo no kwa. Kinkuna ni Manong Ben, ije ito pa yun nga, iturog na, ti maaldaw ka siya eh. Rugyan takit din bakit? Kani. Nagbayat ti ambience na dito eh. Ha? Naidumduma launay. Agduma da jay. Nakairwaman ta jay ili. Jay sentro. Uwen nga ron. Awan unay ti manggig mo nga. Lugan nga kalalabas. Kaya napres ko ti angin. Saan nga ti naasok. Nga tilad na nga maong angot mo. Uwen nga ron. Magusto ako mati agyan ito'y away. Iso na lang ta. Adayon ako ti trabaho ta. Angin kasla na safe dito nga pagyanan to. Adanton anak ta. Carlos. O di, no, iso ti kayat mo. E di dito tayo itong agyalatan.
ng medyo sentro nga. Amumaten. Di tape une amu di kiti kakaruba tayo jay. Kagangay ata, santa nga tagad jay nga talaga. Agab-abang talaang. Ken may isa, tapos saan nga kaiwarang di kiti anak tanto di kalsada. Alawen, di sa ti kayat mo. Ang saan ta nga makabuo, saan ta nga makabukol ti pamilyatan mo, saan ta nga agaramid, saan ka di? Iday ito eh. Katagpaiso mo timbagak-bagat. Makabuo ta nga rod, makaaramid ta nga rod ti agbalin nga anak ta. No, di ta aramidin da ito eh. Ay, sika nga talaga. Mangig na ta ni nanang mo. Nakapsot, ti panagdengig na ko nga rod. Uri man ikis ka. Kasanong rod, di ka ti kaaruba. Adayo, ti kaaruba dito. O, kano kasto nga open air. No kasto nga lugar, sa mo unay mga. Aya, well, talaga nga pag-ikising ka ito. Ay! Makikiyag dito, Carlos! Makikiyag dito, Carlos! Yan, adak abakan. Sige nga talaga. Agkakamangarat. Ay! Patpatag ka unay-unay. Bakit? Di patpatag kamit unay-unay lakay. Sapay ko mata makabuo taytan. Sapay ko ma. Aileen, bakit? Carlos. Saan mo ka tepelan? Agasog ka lata, kasti kunak. Saan ang mangig ni nanang? Ang mangig ko di ti radyo na. Nangrugin ti programa. Ngaururayan na. Baybaam lata. No nakatutog di ti radyo dyan ti lapayag na, awanan ti sabaling ang mangig na. Kasanumot kami, hindi kiti kanak ka. Mapanda ka no gaayam di mismo nga abay ni nanang. Iso nga kagura na ida. Ang adata mo dito silid. Iso nga okay laeng. Saan ta nga matistorbo ni nanang? Kasi nung rodin no, aglipak-lipak to. Ano nga? Ay, nagpigsamot nga ron no, kati pa naglipak-lipak mo. Ha? Siyempre kakunada ka. Adayo ka not pakadanunan deti tubog ko. Gat alalisto ta nga makabuo. No kasi nga napigsa ti panaglipak na. Hanang nga tayo mga saan? Alakit ti. Trugyan tan. Tapo manakpakak. Sige. Carlos. Aileen. Sapay ko mata makabukil ta itan. Sapay ko mata agtubon ti binti nga imulak. Iti kaunggam. Sabi ko ma. Daitan tilipak-lipak ako ng kengka. Tamaring adadayo ti pakadanunan ti tugbog ko, Aileen. Bakit? Tamaring no, alisto nga makabuo. Sige. Carlos. Aileen, bakit? Carlos! Ninanang mo day jay, nagkikismet. Nuwing agpaiso, agbado aklaan, na bumabaak, na nagkitain no anyat na napasama king kuana. Ay na, jakim bagaro mga hasya iti pagtungpalan da nga dua. Ay, tiambok no anyan. Napingar nga nagikis kayo nanang. Kasanumot nga main. Ti amok no saanan nga agkatuluyan dagiti dua. Agay mo talaga nga.
Nasayaat, yapo Diyos, tain turong da ida, tapno agsabat man ang dagiti dalan da. Maasya naklaunay kaday ti lalaki. Kasta unay tirigrigat na nga nangilablaban ti panagayat na iti babae. Dita ka diti istorya nga imbasa ni Manong Nemi tilagip tinapalabas nanang. Wan, agpaiso ka pasamak dagita barawk. Ay na, ay. Unin. Anyat na pasamak. Aping agsangsangit ni nanang mo. Akwa. Sangsangitan na lagayam na ti dingdinggin na nga istorya. Aya, ti amok no anyat na pasamak yung kuana. Ti amok no naregreg dito pagididaanan. Sa dino ka diti balay ti bats nga best friend nyo nga natay nanang. Ay, basta dito nga barangay Barawk. Ay, dito masigurado nga dito nga lugar, ti Balayda. Dito iti na kay mansayagan na, sigurado kayo. Wan, alaka sa pulintan akit na kasta uri tiladigit ko, hindi na amwak nga natayin. Ay, natay gaya men, ni Alicia nga bats ko nga best friend ko. Aguri ka nanang. Ada atong ni Jenny. Minatay sa dayjay. Ada pitulda nga nakapatak der. Ay, isawin ka na, intahan. Inta ka rudan. Bakit mo't DJ? Ladawan na tinatay. Ison sa nga pa ison. Ay, Dito yun nanang. Data dito yun eh. ay, ugagre ka, sobrek tagarudan alalayan, nagbarok, at ibayin na. Ay, Alicia! Nanang. Di nagbadla, inuro-ura yan. Saan kuning nanang? Nabayag ang panahon nga dito nagkita. Sa kalabagita itatanalamis ka na bangkay Alicia. Paimad kasto. Ay na. Unay ni nanang. Kasi kayong magdungdung Dungdung. Ay, malaglagib ko la, hindi agad kaduata, Alicia. Agad doon iti nakalalagib, ganapaspasamak iti biyagta, sagbay taga nag-asawa. Ang imitan, pinanawan na kaon ganti pamilyam. Unayin. Ay, Kitkitaan damot ni nanang. Sipsiputan da. Nakaiturong mo't amin nga imatang da kada kami. ay, Alicia, masinsya kan. No, mamalati maitin ko kay ka, nga ipabalod ko. Di parang, managsublim iti sinong ni Apo. Unayin mo't. Sipsiputan da kamatlatan da kiti tattao. Alano kasta, awan ti maramidag tayo, tadaytan ti na ito ding paggibusan ti biyang no. Nakababay mo da ito eh. Alicia! Ay, hello. Ay, kuya. Ading ko. Nana. Sa balin samot naturong yung minatay. Ije bangir pa lang nga crossing ti ayanda na Alicia. Anya? Nanang, sa bali ka no gayam nga minatayan tila pananda. Anya? Saan ka no ka dito? Ije ka no bangir nga crossing pa eh. Ay, asin no nga ron tinatay dito oy. Ni Lula Lokring, nana. Ay, Lokring, di ka am-am mo.
Nanang, ang pasensya ka na dito tinaturong me. Dati amok di iso ti bangkay ni Alicia nga best friend ka. Lukreng no asindo ka man. Unay mo dito nakababain. Pasensya kan. Ang Diyos ti kumuyog king ka. Iti iso ibaban mo di langit ti si idong lain. Nakarudin anak ka. Mabaina ka. Anya? Ay, pasensya ka na din ko. Aywan, kuya. Hindi gayam. Sabali. Hindi bangir nga cruising ka nun, nanang. Uy, takarodan. Akit, kasta unay, di babain kong baraw. Hindi mo di ka mo binasa, tinaagad na tayo nga, man. Gabuta bakit ananang kita mo kaisong. Ay, jakmot kami malagi pun, tibalay da. Anya? Sabali nga minatayan tinapanan nyo, kunam, lakay? Uwin nga ron. Kasta unay ti babaeng ko. Uri ni nanang. Ang nalaingmit kid din ni nanang ta nayaw awan na. Ay, talagang agkabaw ni nanang bakit? Kumapkapsot pa yan ti bagina. Panagkita na, panagdengig na. Kanmadmadlaw ko. Kasla marigatan nga umangis. Masansan nga makita nga marigatan nga umangas. Di namot nga rin kaya't nga mapan ko ipa-check up. Kung ni Manong Ben, kani Manang Susan, talagang haawan ka numutin ti... awan tinamnaman ni Nanang nga. Maagasan det sakit na. Ngim tagrigriga ti suna. Uri nung nasakit kada kami nga kaapsat. Uri nung nasakit kanya. Masapol nga aklunen mi. Nga dandanin ti papanaw ni nanang dito rabaw ti daga. Lakay. Angim no. Ngim tamarigrigatan ni Suna. Mayat-met kid di tapno makainan ni nanang tamo. Marig na kamarigrigatan eh. Nakasla ka iliw na akanayon day di tatang. Lakay. Isungan anusak bakit? Ananusak. Nga asikaswin ni nanang. Amin nga kayat na ipapaay ko. Amin nga ibaon na aramidik. Tanabayag ka panawin mo't nga. Nasaan ko nga nakaden na ni nanang. Ibagkit dita na kinid daw ni Manong Ben ken Manang Susan nga datatiagyan dito eh. Ang himno ka anumat nga amok ka bas nabiid laingan nga panawin di kaada ni nanang diti rabaw di daga. Itakbad laing nga marikta di sakit na. Gagangay na day talakay. Tainam nga ron ni nanang. Iso nga. Isagsag anak ti bagik-bakit. Di posible nga ipapanaw to ni nanang. Ngem, itata si bibiyag pa ilaing isuna. Itid ko ti amin na pagragsakan na. Kasta nga talaga no ipatpating mo tinaganaking ka. Kin talaga nga. Talaga nga. Nasaya at ti panang padakil na kada kayo nga kakabsat. Tamakitak ti panang ipatigyo kininanang. Naglabas ti sumagmamanong nga bulan kasinyong pinanawan na kami ni nanang. Nasakit para kada kami ti papanaw ni nanang. Ngem ala, makainanamot din. Ngem day takas tang agrigrigat. Ti maudi nga paset ti biyag na. Kaya namog nga agkadwadan kinitatang sa dinuman ti ayanda. Ket adadalata nga mga atibay mangkit-kita kada kami.
da kami nga pinanawan da. Ket idi ta maipulangin, ti bulod abiyag da tatang ken nanang iti tanem da. Oh, agore ka. Sakbay yung idulin ti bangkay ni nanang. Ipabalong ko dito yung radyo. Adalat na pagdingdinggan na di programa na si Manong Mimi. Alawa na ading ko. Yan tangay tawam mo ti mangusar dito nga radyo. Ipabalon tayon. Iti kabaong ni nanang. Win Manong, napatiglaw unay kininanang dito nga radyo ngayon regalo tayo di tatang. Tayo ti maudya pa sa tibiyag na. Tayo talangan mo na iti awit-awit na. Bayat nga agdingding iti lagip tinapalabas. Kitamok nga laglagipin na ka na yung tinapalabas na ka tayo di tatang. Kastamutin ka na tayo nga alag na. Alawan ba, ading ko? Ipabalon tayo nga ron kininanang. Deti radyo na. Uwan Manong. Tawarin sa dino tayo di nanang. Adala taramatin na nga pagdinggan. Tilagip tinapalabas. Nanang. Oh, anak ko ang lakay. Kasla alimbasagan ak bakit? Anya? Alimbasagan ka? Guri ka tayong kayalan ti danom mo. Alamang nga bakit? Oh, neti lakay. Agyaman ak bakit? Apay ngamin nga alimbasagan ka. Damat yung sumagmamanong aldaw tinapalabas sipod na itabon day dinanang. Uwan kaslaan niya. Kaslag parparik na ni nanang kanyak bakit? Anya? Uy, numanin maikidim ko. Kat maalak ti turog kon. Bigla nga, kasla agflash ti rupa na iti isang wanak. Ha? Gagangay la siguro ta nabiit pa nga na tayo ni nanang. Uwan ngam kasla ada kasla kayat nang ibaga bakit? Kasla da kayat nang ibaga kanya, kasla da kayat nang ibilin kanya. Ngam saan na matuloy-tuloy ta makariingak mo it. Iso nga alimbasagan ako nak. Anya nga tikit na nga ta ibaga ni nanang. Naipabalon mo't amin ken kuana. Awan mo't ti amok nga. Rason na aping diyak aron amo. Ala, pilitim di maturog ket ni. Agtrabaho ka pinubikat lakay. Lawan bakit? Agkalma ka lang. Tapno makaturog ka. Arakupin ka. Tapno no, bareng no, alalis no ka makaturo. Agyaman ak bakit? Nanang. Carlos, anak ko. Nanang. Taga-inip la daytoy. Amok na taga-inip la daytoy, nanang. Naitabon kan. Adakan iti sidong ni Apo Diyos. Kadwam ka din ni tatang, nanang. Ay na. Anak ko, Carlos. Nanang. Nanang. Sa dinno kaayan te radyo. Anya. Nanang. Tay radyo. Awan tay radyo. Ngayon regalo day di tatang mo. Tay pagdingdinggan me ti lagip ti napalabas. Sa dinno ti ayan de ti radyo. Awan mo at makita.
Siya din no. Nanang, impabalon mi king ka. Anya. Impabalon mi, idi naidulin di bangkay mo, nanang. Inpaabay mi king ka dati radyo. Ay, Amma, nanang, di yo ka di nakita. ang Anya? nangipanan niyaw. Ijay lungon nyo, nanang. Ay, nagtanga ka mo tin, Carlos. Anya? Apay, nanang. Kat impan niyo mat ijay longon ka. Nga kaabay ti bagik nga natayan. Kawan, nanang. Kat inbati yo kuma dito'y balay Ta dito'y mat ti pagyanan ti kararuak. Anya? Nanang. Awan ti radyo. Tay radyo, Carlos. Nanang. Ay, lakay. Agringga. Agdagtaga-inip ka. Bangbangungutan ka, lakay. Apay, anya ka di tinatagtaga-inip mo. Apay nga ipukpuk mo tinanang. Kas naunit tilingit mo na eh. Ninanang natagtaga-inip ko, bakit? Ket, Sa pulin na ti radyo na. kitim pabalon tayo mo. Si kape amis mo't nangipan saan ka di? Unang sa pulin na dito'y balay. Tadad ti kano ti kararwana. Saan kanumot na makang ti bagi na gaputan na tayo kanumutan. Anya? Taga-inip la day jay. Saan nga susto? Taga-inip lang day jay. When kasin yung nataga-inip ko nga sapsapulin ni nanang ti radyo na. Ngayon iti taga-inip ko at dadagiti detalye na nga kasla saan nga nakapapati. Sapulin na ti radyo na dito'y balay. E dinto nga impabalon mimet ken kuana e dinaidulin ti bangkay na kasla ti mensahe na saan kanon nga makangeg ti radyo ti bangkay na. Ti kano kararuana ti agkasapulan ti radyo ket saan nakanumet nga mabirukan ti radyo na dito'y balay mi. Gimatangak iti sabali a radyo kasinyo nga medyo kaing ingas deti radyo na kaskas di nga matagainep kulat ta ni nanang. Kaskas di nga adda dagiti rabii nga alimbasagin nga amok nga agparparik na ni nanang kanyak. E di kinasaritak ni Manong Ben nga kunak panawan min deti family house ta agsubli kami ti sigod nga pagabangan mi when no sumapol kami ti sabali nga pagabangan mi di sentro. Ngem ko na ni Manong Ben agum no talaga nga matagtagay mo ni nanang uri sa din no ti pagiyan ng baro ay ading ko. Kaya talaga surutin na kalata ti tagainip mo Anya? Ganda yung tangay ni istorya mga natagainip mo. Gagangay la siguro ta nabit pa nga natay na itinanang. Unang yung manong kasla kanahin nga isod ibagbaga na. Tay radyo na kano, sapsapulin na. Anya? Unang yung natayin ni nanang. Makausar pa nga rin ti radyo. Unang yung kasla santo lagtal na ti kararuanan no maisubli ti radyo na di balay. Anya nga rin ti kahit mo mapasamak. Sika mismo tinangipan niyan tilungon ni nanang. Di radyo na. Madi ka di mabalin manong nga. Patubtub tayo di pansyon na ta. Ay. Agad madistorbo mo na di nanang dukas jay. Kiting gatangak pa ti radyo. Di namat kayat latag. Di mat agtalay ti tagainip ko ni nanang. Ay na. Agsarding tulat ta deta ading ko. Ni nanang, adda ni tisidong ni Apo Diyos, agkadwadan kini tatang. Taga-inip ula dayta, api ko mga agsapol ti radyo kat nataymutan.
makangigaro ti lagip ti napalabas ti kararuan ni nanang. Si kamot, laklakayang kan mamatpati ka pala kadagita. Unang, awa mo ti mapukang manong no, aramidag bareng nisot pagtalnaan ti kararuana. Natal na ti kararuan ni nanang. Di talaing panunot mo nga saan nga agtal na. Siguro di ka pa nga nakamove on ti ipupusay ni nanang. Tasipo di nagbasa kat kolehyo, naging nga nagtrabaho ka, saan kan unay nga nagiyan dito family house, nagiyan ka di sentro. Iso siguro nga, kanayon mo matagainap, ading ko. Adda siguro iti paset ti bagim, nga agbababawi no apay, nga nabayag nga panawin nga di mo kinadin na ni nanang. Ngata? Wala nga ta. Ang imdo deta radyo, ngay bagbagam. Ay na, saan nga paisuday ta? Wala nga, nataltal tirikdak siguro manong, no, maramid ko deta kasla, ibilbilin ni nanang kanyak, nga isublig dito radyo na, dito balay. Anya nga rod, patubtob mo, datay pansyon ni nanang. Palukatam ti lungol na, kat manistorbo ti panaginanana. Ay na, lipatim daytan. Agsardeng tulat na data pa nagtagainip mo, itikasta ading ko. Agsardeng tulat ta kano ko na ni Manong Ben, ti panang dardaribdip ko, kaday dinanang, nga birbirukin na kanya, ti radyo na kasin. Ngem saan mat? Aging gaita ket kastalata ti mapasamak adda dagiti gundaway nga sumken ni nanang iti tagainep ko ket dayta ti kanayon na nga kidkid dawin kanya sapulit kano isublik kano ti radyo na saan met ket di nga rinabii kasin adda lang dati rabii nga matagainep ko iso na damot ti saan iso nga nagtakli na kiti programam, taamangan no, adda iti makaited sungbat kanyak, da ito nga saludsod ko. Pudno ka di, nga uray no natayen, kat makaited pailaeng ti mensahe kadigiti si bibiyag nga pinanawan da. Us-usto ka di dayta, nga agsapul ni nanang iti radyo, agsapul ni nanang iti banag nga adda iti sentimental value na. Ken kuana edi si biyag pailaan. Ang iti tagainip ko deta nga mapaspasama. Pudno kadi dagita kasinyong saludsudek man kadagiti nakapadas, kadagiti makaamo, ti us-usto. No adda kadi kasta nga talaga nga mapaspasama. Adda kadi kasta iti Biblia, kadagiti religyoso, pudno kadi dayta. Bareng no bareng makaited sungbat kanyak dagiti balakad dagiti nakabuya ken nakangeg kadati nga pakasarita kasin yun akon ti agyamang kadakwada agyaman akmet ken ka ti anos ken laing mo nga nangurnos nang tedbiag dati nga pakasaritaak ket sabi ko mga ket nakaited adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin kanayong kontrolat nga subsubaybayan dagiti programa yo ta kasla tribute kaday di tatanggen nanang agtultuloy kaming tulat ta nga avid fans ni Manong Nemi kastamatan ti Cebu Bukel nga Nemars Studio. Tuy nga rod ag problema apagayam mo Carlos iti Lawag City.